Limbador syumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Natamaan ni Alexandra. Itaray ko sa ospital. Anya dito ang markirik na. Agkabangat. Kasla saan ang normal dito eh. Apay nga tangaon pa lang damay kang Alexandra. Ni Michael tiyo mawawag. Hello, Michael. Sa dino ti ayan nyo? Itay kayo pa ilang ng rurayan. Napautugan ni Alexandra, sir. Ha? Ada kami ita dito sa ospital. Anya? Basol ko, sir. Basol ko dahito yan napasamak. Di ka nagsawi ti kasta, Michael. Uray kabilin na kon, sir. Aklunag. Aklunag tanyaman na panusang ay paay mo kanya. Michael, saan mo abasol dahito eh? Saan tayo ang nagayatan? At dapay lang iti emergency room ni Alexandra. Saan mo takayat nga ibaga ti doktor ti kasasaad na? Oh. Naging lalaingat namin, sir. So, kasto'y tinagbanagan na. Ita, naisagmak paikit din. Iso, basol ko, sir. Basol ko talaga. Maladingita nang itinapasamak kini Agent Alexandra, Agent Darius. Chief, nabayag kami partner kini Agent Alexandra. Itala na pasamak na ito eh. Amo kadakkel nga asset ni Agent Alexandra iti daytoy nga ahensya. May sa babay. Ngam na isang sangayan ti kinaturod na. Kaya't aging gaita. Saan pa ila mabalin ang makasarita ti partner ko, sir? Ala, ikararag tayo langan ti kasasad na. Wan nga rod, sir. Kaya't sapay ko ma, tadanggan ti Diyos ti kararag ko ita. Apay kay dinasan. Mamatiak iti kinabilag ti kararag, Agent Darius. Dalay dapat sulakit din ayat itao dito paling kita. Nana Linda, Naitantay imay kamagayam ng palingki baraw. uwi na. Katad na nabasag iti pagiwarnak itaylaan. Anya dayta. Dito ini, naka front page ni Agent Alexandra, napaltugan. Anya! Ni Alexandra ko na. Uwi na. Ay na, lakit din na damdamag dayta na pasamag. Kumusta di ka sasahan dayta? Nana, Ay nabarog, di mo ibaga na tayo ni Alexandra. Ay saan na mabali na mapasamag dayta? Saan, Dante? Ay Darius, di mo lakit tinimbag-baga kanyang tinapasamak ni Alexandra. Japon na lagi pa eh. Di ko nam siguro. Sika lang, di mangipatpatagkan ko na. Ipagagkan ka, Darius. At andapay, anapatagkanyak ni Alexandra. Nasakit unay tinakam ko. Nga iti sa bali pa'y atao, ti pakaamuak iti napasabagkan ko na. Apay, kaya't mo ka di nga ilimod ti amin, Darius. Awan ka di ti konsensyam. Nana, saan lahat na kayo di maladingitan iti napasama? Nakarkaro akpay. Ibagaman kayak, Darius. Ada ka di pa'y namnaman ni Alexandra nga biyag. Uray dagiti doktor amang tamtaming kan ko na.
Kat saan damat na masumbatan data sa lutsod ko, nana. Anya, kaya't mo asawan. Ay, Diyos ko. Uwan, nana. Kat mabalin na dahito yung timang gibos itibiyag na. Saan? Saan apod no dayta, Darius? Saan? Makita nga awan puot ni Ma'am Alexandra. Naduma-duma tinaikabit iti bagbagina. Jak may tulad na kita, anti kasta ka sa saad na. Joyce. Tinakaturtured a babae. Ita, kastan tinagbanagan na. Jak mapakawan ti bagik, numatay ni Ma'am Alexandra. Joyce. Saan mo asawan dayta? Awan basol mo iti napasama. Nagdagsa na panunutan, asyak alalaki akadwana. Katjak pa'y naprotektaran. Awan na aramidak iti dayjay ak kriminal anang paltub kan kuana. Michael, Sakla ko man tinatay. Sakla ko man tinatamaan iti bala. saan ka nga sa iti kasta? No si ka tinapaltugan. Kasano kami iti anak mo? Kan may isa. Naitaray mo man iti ospital ni Ma'am Alexandra. Nakalaban nagdayta na itulong mo kan kuana. Chief, may salang nga tao ti akin aramid iti dayjay. Well, ket daytoy ti artist sketch na. Kastamatan, ada ito yung ti resulta ti investigasyon ng iti scene of the crime operatives. Nitsago ti akin aramid iti daytoy. Amok Agent Darius, akayat mo ti agipalas, gapo iti napasamag. Nga magtanang ka lang, tasaan na basta-basta na iti ataw. Kitam, sigun iti record na, adong ti kaso na. Wanyar sir, ket panawanin, tapnusong bata na dagiti addo abbasol na. Ada pa'y gayam kaso na rape. Ano pa yan, ti pinapatay na. Kasaluman ngamin. Talagang sakit di anatrain na ito'y at tao. Jeremy, nakaragragsaka kita. Apay, Mat. Oh, basang dahil apagiwarnak. Napaltugan ni Agent Alexandra? Wen, daytan, ti paggibusan na. Nasayat, Mat. Tapno maksayan ti kalaban ko. Asino nga ta tinaturad at tao nga nangarami di ti dayta? Ado na kiti napaspasak tanda. Siguro, may isa kadagiti gumurgura kadakwada. Saanan anapatag? No asino man tinangaramid iti dayjay. Kat samay la kuma, tamatayan dayjay nga Agent Alexandra. Manipot dito'y paglamlam mga. Makita-kidakal nga apartment da Jeremy kan Emily. Da kayo adwa ti sarunok apatayan kalpasan ni Alexandra. Nang runas si ka, Jeremy. Siya ti mang kipos iti biyak mo. Bilibat kan ka, sir. Nagline ka talaga. Puro bullseye, titama na. Sagsaganak lang ti bagik. Ni, sir, para iti anya day tangar aramidem. Para iti kriminal anang paltog kini Alexandra. Namo amon no sino ti suspek? One,
Katsak matimang gibos si tibiyag na. Darius Barok, di dakmat pastragang dagiti nurse iti silid nga ayan ni Alexandra. Talaga saan na mabalin na ICU ngamin kayan na. Kan maysa, di yung matlaan makasarita. No ikatan dagiti na ikabit iti agong kangiwat na. Anya nga iti mapasabak. Mabalin ka din na. Santa pa lang ang pagsaritaan na ita abanag. Nagsakit a panunutan, Darius. Narikat nga awatan da ito, napasabak. Impay sa gana kong tilugan, Jeremy. Agor uray yung ti driver. Santan nga itugot ti driver. Oh, asino nga ron ti mangi drive itilugan? Apay, kabutang mo ti ag-drive. Saan matakas ta? Jeremy, kita ang dayjay. Anya ti nakita? At dalakay iti dayjay abanda. Awan man. Adda! Kumikita dito ayan ta. Amangan mo diag basura alakay. Amangan mat no agsisim. Man ti makam mo dito yung apartment ngayon ta. Kasano ko nga damang sim ka data dito eh. Wen, pudno aman mano ti makaammo iti daytoy a lugar. Nga may saditan ni Tiago. Saan ka di? Anya? Amangan no iso jay nakitak alakay nga agsisim. Palpaliiwan na ta, Jeremy. Anya ko matipagbutngam no isuman dayjay. Naibagamon anatured a pumatay dayjay alakay. Kat amangan no adda dito eh. Kat panggap na ta apatayan. Sa apati iti dayjay nga agpagtit. Pulos. Jeremy, anya nga rod ita teramidan ta. Amangan numang chim-chim pulaan. Tapno mapatay na ta. Anya teramidam. Tapno maunan ta. Di mo mat nga rod amo. No sa dino ti paglamlamangan na. Ngamin, kalat-latan nga agparang. Addaam mo amabalin na paglamangan. Sigurado. Adda ijay ni Tiago. Lumabalin. Diyak kaya ti agsubli iti pampanakkel mo a lugar. Ijay underground ko. Di mo kati mo nga special dayjay lugar para kanya. Malaksid ngamin anagat tayo. Nakabutbut ang ijay. Napintas dayjay paglamangan Emily. Ket no kas pangarigan takasapulan nga aglemeng ta. Ijay ti kapintasan a lugar. No si kala ko mga minan ti mapanijay. Di na kun isurot pa'y. Sana mabalin. Masapul akadwa kalata. Gaputaan mo ti kalidad mo. Adayo ka di pa'y? Nagatidtog matan ti biyahe? Agtutor ka. Into na ram kit ti panagmanehom, Emily. Hala. Parpartakan pa, tagpataray. Kumusta ni Alexandra, Michael? Awan pa tinagbaliwan na. Obserbaran na pailaan. Kaasimat ni Ma'am Alexandra. Sapay ko ma, tagsubling ti puot na. Dahil ti kanayon ko ngay karkararag. Ado ti mabalin na pa'y amatulungan. Nga may saba na tinakaro ang pagdandanagak, Joyce. Anya dayta? Ni Sir Darius. Marik na tinalaw sa pungtot na. Kat sigurado, sapulin na talaga tinang paltog kani Ma'am Alexandra. Arumbang lang dayta. Pasat ti trabaho na dayta. Sa pulan, kan pasugbatin na dagiti kriminal. Nga kasano na adadangag pagkatibiyag na. Sana mabalin na duwada ka ni Alexandra ang mapuka.
Bayan alpas tilaban ko kada kayo at duwa nga agent. Kalpasan ti babae nga agent. Da ito'y matlalaki ti sarunok. Agsagana kan, Agent Darius. Sumaruno ka maten, iti partner mo. Pumatay ka. Daman ti salpag at timag. Pumatay ka. Nagsakit tilapayag ko. Parawan na! Anya itatim ako ng Jeremy? Ayan, ti ipampanakal mo nga underground. Anya tinapasamak ditoy. Apay nagbalin mo nga uging tiinan anadak nga underground ko. Oh, Awan tinagbati. Nauram amin. Posible nga ta nga adda dito'y tibirbiro kam ani Tiago. ti awanan bain. Isulakit di tinanguram iti underground ko. Ay, agiaman ak iti Diyos. Tanayakaran ni Alexandra iti silet. Malipod iti ICU. Naipanan iti recovery room ako nada. Ay na, naksayan mo't dagiti na ikabit kan kwa na atubo. Kaskada, no anyala ditan nga aparatos. Ay, nagkutitiramay ti ima na. Ay na, agsublit ti buot ni Alexandra. Anipod dito'y ayan ko. Makita arimwar ni Agent Darius iti balay na. Aglugan na ni ti kotse na. Saan ka nga gapura, Tiago? Adala manalaing no kasana mamapatay da itatao. Ha? Kasalanad launak. Timalyaw dito yan ko. Ha? Nakita nak. Bimba ba ni ti kotse na? Na. Turong dito yan ko. Aglimangak. Umadayo ak dito yan. Nadlaw na ka talaga. Partakatibag na. Mangkita kitom na lugar paglimangak. Kalpasan na. Paltog ako na. Titoy. Titoy abanda ti pagpustwak. Sigurado adito ti pagnanamang pirok itinagturungak. Kunana siguro mamay sana. Siya timang may sakin kaita, Darius. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Umasidagan, kat lumapasan dito'y paglamlam mga. Sige, umasidag ka pa'y tapaltugan ka. Salbag, inunanak, tawanan pa'in. Nadaplisan ti abagak, lumabanak. Sana mabalin na mga bakak. Sumukukan! Sa tino kaya na, apay ajak makita. Matay kan! Lahat anak ko limag. Natamak siguro kat natayan. Pumatay ka. Patay ang amin ito. Ano ka man ang titimag kamanggag ko? Pumatay ka. Adayo anak! Sardan anak! Awan pala to'y paltog ko. Alay, tisugat ko. Alay, Saan ka na makalipas, boy? Awan ng tibalang! Sumukukan! demonyo. May saka, demonyo! Adayo anak! Congratulations, Agent Darius. Na-restore mo tikang runan ang most wanted criminal. Iti pagilyon. Agyaman ak, sir. Ano? Agsagana ka.
ang mga yabak iti Prascon. Isaganap na itabagi Agent Darius para kadag iti ado asaludsod dagiti reporters. Nakasagana akong, Chief. You deserve a promotion, Agent Darius. Di mo lang mo. Nga hindi pa lang kita dan rekomendasyon mo para iti promotion. Kaya mamatiyak. Aron bang lang ang maipaayday tagkan kay ta. Kastagayan tila nga day ta, Tiago, sir. Kasla jakpat yan nga doon tinapatay na. Katnukit kita, kasla di na may turang ti pumatay. Ngam, may bagbaga. Nga eksperto iti panang papatay babaeng iti paltog. Puso ti tamtaman. Iso adago sa matay dagiti biktima. Yung baglakit din, tanakalasat ni Ma'am Alexandra, sir. Wan nga rod. No kumatawan ti press conference ita, bisita ko ma. Timonyo kayo! Oh, Hatayon na! sumarden ka ti Santiago. Sir Darius, kaslamat na nagwala. Nakabutbutang ti pa nagkita na. Wan nga rod. Kat sigun iti sa psychiatrist anang examine kan ko na. Adda sakit na iti panagpampanuno. Iso ano daduma? Adda ti amang mangag na. Ngay sumat ng ti pagbutbut nga na. No kasta, saan nga ron adito ti pakaibaludan na, sir? Posible. Gapot akalpasan ang may aramidan iti report. Gan may parang iti praskon. Iti mental hospital ti papanan na. Umaydak patayan! Ipaltok ko! Saan ka kakatawaan? Hatayon na! Una yan ti kasasad ni Tiago. Hatayon na! Anya ko matipagdanagak na natiliwdan ni Tiago. Saan ka amadanagan? Mabalin ada kamaten na tinagan mo. Nabuyam met iti TV. Napanagnakan ti maysa doktor nga adda sakit ti panunot ni Tiago. Kasano ko maamamati ti korte kan kuana, ha? No pinatay tala ko maidin. Nadakamat nga iso ti akin aramid iti nagsasaruno a panagpapatay kadagiti kalabas. Kat kabilangan ti panang patay na iti kabsat mo. Mangkita ta iti napinta sa gundaway. Ket numayapan iti mental hospital. Mabalin asar ken tadayta. Patayen ta ni Tiago. Talaga gayam anotorios day dya tao. Talagang agbagtita ni Tiago. Isungay katanday ta panagdandanag mo, Emily. Ti panunutan. Ken, ti planwon ta ita. Ket no kasano apatayen ta ni Agent Darius Campion. Ibagbagam ti kasta. Ngam amangan noon unaan na ta. Kat amangan numapatay na ka. Apay kumasyak lang. Saan na kaya't asawan? Aga putada na palabas yu ide. Ket saan na kaapatayan? Jeremy. Laglagi pong dahito yung ibagak, Emily. Numatayak. Matay ka man. Anya. Tandaan am day. Saan ka makatulog? Aging ka ita. Agkaba-kabaak pailangan. Iti imbaga ni Jeremy itay. Nagnervyosa ka. Amangan no. Napatayan na ka. Saan amang rabrabak ni Jeremy? Amok ang maaramid natin na ibagana. Diyak matukod a panunutan. Angam, talaga nga ta, ang maiturad na, apatayan. Bumangonak. Kita, noanya ti aramidan na iti salas. Aginayadak. Tapno dinak madlaw,
amang sisiim kan ko na. Dito'y tipagpwesto ako. Nakatugaw iti salas. Siguro, ibusan na ti arak. Anya nga ta ti pampanunutan na. Emily! Nadlaw na, ti kaadak iti likodan ti ruangan. Umay ka dito yung abay ko. Jeremy? Saan ka mata makaturog? Kas kanya. Matulog akuan. Mapala ko ni ti silenta. Saan? Agtugaw ka pa dito yung abay ko. Paltog, dahi tayo igamam. At dapat may sapaltog ko dito yung abay ko. Kaya't mo ka diya padasin. Saan? Diyan kayo. Alaam da ito'y may isa. Apay may laang. Alaam. Kat itutok mo kanya. Anya? Itutok mo iti sintido, Emily. Saan? Diyan marami ti bagbagam? Maturog takitin. Oh my God. Naibos mo matgaya mo ti may sa abote nga ara. Aramidam timbagak! Jeremy, diyan may turad nga aramidan. Pwes! No di mo kayat. Siyakto mo na. Intutok mo iti sintidok ti paltog. Ita! Itutok mo man iti sintido ti may sa apaltog na ika mo. Aday ta, nakatutukan kan ka ti paltog. Nasayahan. Pamanaknak lang dayta. At talagang ayayatan nak. Kenda ito'y nga aramidag kan ka. Kat pamanaknak mat nga ayayatan ka. Jeremy, Saan ka di nga itipod nung agayan ayat? Kat awan ti mamagsina kadawatan. Sumungpat ka, Emily. Wan. Pwede na ta. Sige. Iputok mo. Ti paltog nga igam mo. Anak katutok kanya. Anya? Wano. Kaya't mo naggitan ta amang iputok. Iti paltog. Saan? Saan, Jeremy? Pangasim! Aramidam timpagak. No di mo maaramid. Siyak ti umuna. Saan? Saan, Jeremy? Di ko nam natay kan. Awan ti bala dagito'y apaltog, Emily. Tinisting ko lang ti panagayat mo kanya. Nabuyag iti preskon ti TV itay. Itaklaan ang nakita iti TV ni Sir Darius. Kas nakita mo, relax ni Sir Darius anang sumbat kadagiti amin asaludsod dagiti reporter. Oray si Kamat. Extra ka. Nagmayat gayam no may parangkay ti TV. Iso na lang ta taga-serve ka lang iti merienda. Ngam at least, extra ka. Nagsayat launay, tanatiliw day at Tiago. Kabut-butang tilangana. Saan na makalibas pa eh. Makamuntik korte, kan kuana. Job well done, Agent Darius. Kalpasante preskon, kasapulan nga awaten matan ti sumaruno ang maitadkan ka. Anya ko madita, sir. Ti promotion mo. Kinapudno na, sir. Saan lang kumasyak ti rumbang amaikan iti promotion? Ta saan lang matasyak ti nagtrabaho iti dayto akaso? Maawatan ka iti dayta, Agent Darius. Agyaman, sir. At dati partner ko, ni Agent Alexandra. Sumarunon to dayta. Dumteng tumat ti panawan para iti promotion na.
Ang gamitan si kapay lang ti umuna ang mai-promote. Naragragsak siguro, sir, no? No, kadwak ti partner ko. Kasano ang makadwam, kita dapay lang iti ospital. Wen nga rod, sir. Kat iso ko man ti sumarunong aramidak. Timang bantay kan ko na iti ospital. Ala, mapanukat alayan ti promotion mo. Ti pamadayaw mo iti central office. Sana mabalin ang maitantanday dyan. Nanalinda, nabayagak tayong anay confine dito sa ospital. Ay, pudno day ta, balasang ko. Nabayag ka ang nagtalinaod, ijay ICU. Nasakit pa lang tisugan ko. Nana. Iso asan pa'y amabalin, abumangon ka. Uray ti pa nagkutim, kat maapektaran, day tasugat mo. Huwag nga rod, Nana. Mano ka dingal daw magtalinaudak pa'y dito ospital. Ay, yak maiba ka day tabalasan ka. Tauray, dagiti doktor, kat saan da maiba ka, no kaano ang makarwar ka dito, oy. Kaya rigak itantiin util. Nakaidaklat. Kaslaawanan sir pitibiyag ko. Ay, Alexandra Balasang ka. Saan ka ngagsao iti kasta? Amok, naturod ka a babae. Katjak kayat akasta ti bagbagam. Nakababain pa'y kan na Linda. Sikan ti ada mga asikaso kanya. Ay, saan mo apanunutan day ta, balasang ko? Ala, mangan kakit day. Mabit laeng tasubuan ka. Kasapulam titaraon, tapno umimbag ka adagos, kan agsuble tipigsa. At tamanan ijaruan ni Cherry. Agprak-praktis nga agpaltog. Ada amin kan kuha na dagiti paltog nga armas na. Talaga ang maiturad nak apatayan. Ngamnas kan nga agsaganak. Rumbang nga damat bukod kong apaltog. Tinasayan. Rumarak. Ipambar ko nga adalamapan ko gatangan agamit ko. Ngam, gumatang gayam iti paltog ko. Sorry, Jeremy. No maunaan ka. Sika, ti umuna, amat. Abay, nakarugwat ka, Emily. Ha? Ako? Adala ko mapan ko gatangan. Gumatang ako maiti make-up kan pabanglo. Apay, di nakasapulan itan? Adamat araramidam. Madamati pa nagpraktis mo. Amumet, no kasano kadelikado ti sitwasyon ta ita. Saan ka di amabalin, arumwara? Saan? Aging ka anapulot kadata, dagiti pulis. Saan mo mabalin? Nga ikulong nak dito eh. Para iti proteksyon mo ter aramidak, Emily. Anya langan, ter aramida. Buyang aklatan, ti pa nagpraktis mo? Kadwa na, agpraktis ka met, takasapulam day ta. Anya? Malagip na kadipay, Alexandra. Manong dante, Kumusta kan? agpapapiksa kon manong. Nabuyak ni Agent Darius iti TV. Ay, dante baraw, mabit man lang, tatarimaanag day tilamisan, ti pasyentay. Ha? Manong dante, kanya tinabuyam iti TV. Ay, dante baraw, kasapulan nga aginanan ni Alexandra. Ala, umay ka, taijerwar ti pagsaritaan ka.
Naimas tinlutom amakan ita, Emily. Jeremy, lamisaan to ayanta. Mangmanganta. Iso, di mo ko maiparabaw, itilamisaan ti paltog mo. Manano ko ma? Isagsaganak lang ti pagik. Amangan no adda dumteng akalaban. Ko nga min, agnibiusak no kasta amakit-kitak ti paltog. Kasla kamut agdadamo iti paltog. Saan ka diyan na iturad mo maten ang nagaramat iti paltog? Apa ita? Tako na mga nervyos ka, ha? Saan arabrabak da ito eh? Amum ka di. No asino ti ibagbagak akalaban. Mga tagitin. Sika, Emily. Anya? Isu apalpalagan ka. Di mo padasan ti mang traitor kanyak. Patayin ka no traitor na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ito ti paltog mo. Sagay sa ta. Di mo ka di kayat na may sakan ka? May sakan ka? Ha? Apay nga rod adi mo itet kanyak day tamaysan. No talaga akayat mo asagay sana. Igamak ti parakan ka. Kat itad kulaan no kasapula. Alexandra Balasang ko. Alaag-laang dagito'y iinawan agamit mo. Akin na nakalatawan. Makaumati na kaidalatan na nalinda. Agmalmalaw maklatan ang nakaidda dito ospital. Kasapulam dayta. Tapno agsubli tinan-anay apiksam. Kantapno umimbag ka Balasang ko. Nana, mabalin ka di akidawan? Nga ikan day ti TV day ti room ko? Total, private man. Bayam, taibagak day ta Balasang ko. Wano, igatangan dakman kit iti pagiwanak na nalinda. Ay, isumot lang nga iso ti mabasa iti pagiwarnak. Makauma. Iso na sa isaya at no saan kan nga agbuyay ti TV kas kadagbasa iti pagiwarnak. Tapno saan ka ama stress. Tinasayaan, i-relax mo kiti iti panunot mo. Iti kasta, nadardaras ti imbag mo. Kalpasan na mabisita ta ni Alexandra iti ospital. Agdiretso ta ni di opisina. Diyak ko makayari sumurot ka, sir. Tamo, pili nga doon na dagiti lakad mo itan. Ang kasapunan. Iso ano mabalin? Kaduan na kon may ka. Uwan, sir. Iso kami timbagan ni Hebe. Wanyarat. Ni Hepe ti umawawag kanya. Hello, sir. Kita ka din, sir? Agturong kami dito ospital. Sige, sir. Umay kami. Ni, apay, sir. Inkurba mo tang tilugan. Sa dino ti papananta. Kulak na no di ospital. Delikado itan. Iso aron bang agpalin kayo nga alerto. Sir, at adalan minti iwayat ni Raid. Sakti team leader. Iso nga italag ko amin ang kanka. Agyaman sir. Di kayag danan. Aramidag amin akabagana. Laglagi pa Agent Darius. Duapay dagiti rumbang nga matililo. Dagiti ag-live-in partner. Ngagnagan iti Jeremy kan Evan. Stricto kagaya ba team leader, sir?
Hagasan, nagsaludo ka, nagnervyos na giti kakadwata. Kasapulan lang dahil Michael. Trabaho lang dito eh. Ura siya, kat madandanaga na ka sumurot iti grupo. Sigurado abakbakan da ito eh. Sigurado dahil ta. Isong agsagana ka. Yak man mo, sir. Namakaigama kiti paltog. Agner-nervyosa. Agkalingatan launay. Italang dahil ta, tagdadamo ka. Ang aminton marwam kan. Santon. Kung kayam, sir. Kaano nga iwayat tayo ti plano are? Darius, Oh, di ka unyag ko ti dito, Alexandra. Ang mga ano, agdaraman yung dahil sugat mo. naklangatak iti panagling ko. Kasi kamat tinakatugaw iti amay ko. Apay kumamaklaat ka. Siyak ti mang pantaykan ka. Pinagawid ko pa ilang ni Nana Linda at lumakay na naman. Yak ninamnama nga umay ka. Laglagipan ka kanayon. Itiuray ka naman. Saan ka maikat iti panunod ko? Wan gaya. Kumusta ti kaso nga ikamta? Dakpay kay tapagsaritaan na itabanag. May saka man. Apay, kinasarita na kakadini na Linda. Asaan ka nga sa umay na iti trabaho? Ano niya? Agpapada kayo amin. Pagkay-kaysaan naksamat ka na. Alexandra, Saan mo nga ikaman imak, Darius? awan maramidan. Nakapsot ka pa ilang. Wan gayam. Oh, inyalaan kay ti kanan. Siya kung timang pakankan kay ta. Ninanalinda ti kayat ko. Saan ka tiyasi ka? Awan ti maramidam. Nasakti ka dumita. Ala, syakmat ni mga sikaso ka na. Ay na, madlaw kong araw kat mapilpilitan lang ni Alexandra amangan. Awan maramidan na, Nana Linda. Anyangay, umunaga ka dahil iti silid na. Madam Dama, adapay pagsaritaan ta. Anyangay dayta. Tulungan na kumamang kumbinsergan ko na. Ngagpaimbaglangan iji balay, iji probinsya. Kayat nang ata. Ngamin, kayat na nga iti sigod abalay dagiti nangampun kan kuana. Di kayat na apagpaimbagaan kadwa na titangdanan na aners. Saan nga iso ti masurot? Siyak ti desisyon para ken ko na. Ala, sikati makamo baro. Tano siyak lamay sa. Talaga kayat ko asyak a mismo ti mga sikaso kan kuana. Apay adi kag subli ti trabaho. Sana rumbangada ka dito eh. Umay ka si Gaswen. Kuna ti doktor, amabalin kon ti rumwa ti hospital. Agawid aki ti balay mi. Ada kinasaritak a doktor kan nurse ang mga sikaso kanya kajay. Saan? Ijay ka balay kong nagpaimbag. Ano niya? Isot desisyon ko. Saan? Diyak kayat. Kabailak tagbayad iti nurse kan private doktor. Tapno ada mga sikaso kanya. Nakapsot ka pa eh. Kabailak ti bagit. Siyak ti desisyon. Kan may sa. Kayat ko at nurse ti mga sikaso kanya. Saan kat asika? Ano niya? Ay, apay, balasang kaw. Di nakadi kayat ang mga sikaso kan ka. Kita am day tanging bagan. Napasakta mo ni Nana Linda. Ay na, Alexandra. Nagsakit matan timbag ang balasang kaw. Imbilang kahan kaspudpud no nga anak kaw. Nga mapay ngay, adi mo kayat asyak ti mga sikaso kan ka. O niya, Alexandra. Sige. Ijayak balay mo nga paimbag. Kat ni Nana Linda, ti mga sikaso kanya.
mo ka di dito nakaparabaw dito lamisaan, Michael? Di mo kutkot yan dayta, Joyce. Apay nga da dito eh. Idulin ko ito madamdama. Idulin mo? Anya ti sardina no idulin mo? Rumba nga usaram Saan ka diya sumurot ka ni Sir Darius iti operasyon da? Amom, kabutan ko ti palto. Takrot ka madgayam. Anya takrot nga ibagbaga? Anya klase apaltog da ito eh. 38 revolver ka no? Nababalaang mo sa ti klase na? Di mo sagsagi din. Delikado. Makadisgrasya dahil apaltog, Joyce. Nakatulog ka na, Jeremy. Hanggang siya ka. Ay, Jack, maala, tituturugak. Nakatulog at dagos ni Jeremy. Gapo ta iminumanan iti arak. Ngam siya ka. Kasladyak kaya ti maturog. Taamangan no Jakon makariin. Taamangan no paltugan na ni Jeremy ang nakaturog. Nakaparabaw ti paltog na itilamisaan. Anya nga tanong mo? Noon na ni Jeremy? Saan arumbang amatayang? Iso ti rumbang amatayang. Ano ti paltog? Katapaltog ako ni Jeremy. Pakawanan na, iti da ito nga aramidak, Jeremy. Dito'y silad ko ti pagyanam, Alexandra. Apa yan dito eh? Adumati sila da ito abalay iti panagkunak. Ay, iso nga miin tilininisak dito ipalasang ko. Maga. Feel at home, Ma'am Alexandra. Alexandra, balasang ko. Makarelax ka dito eh. Presko, ti angin. O sige. Ibati kayo pa dito eh. Tama pa na kayo kusina. Unggayam. Anya ti kayat mo? Di nakita ni ti kasta, Darius. Iluton ka. Dalay nga gluto ni Darius. Ket ita, takaduata. Bayam, apagserbian na ka, balasang. Apay adyak maaramid apatayan ni Jeremy. Naiwayat ko pa man ti plano ko. Tinangan mang kalbit iti pagtog ti aramid. Ngam, Jack may tured. Ngam ni Jeremy, may tured na apatayan. Anya ter alamidan. Nakatugaw ka pa ilang kita igit ti kama. Jack nakatulog. Naturog ka. Nih, nalipatak kaya man na idulin ti paltok ko. Pinakibiyangam ka di. Saan? Jack sinagsagit Apolos? Nasayat man. Ngamin, ado ti bala na ito eh. Iti oras akinalbit mo. Matay adagos. Ti mapunta. Oh, ato yun ti ka na balasang ko. Subuan ka Saan na nana? Makapanganakon abok-bukod ko. Ay, di mo pilitan tabagin. Kaputa binilinak ni Darius nga si kasuon ka na imbag. Sakbay apim manaw. Sakbay apim manaw? Wan. Saanan ang nagpakadakan ka na nagapapura? Inawagan ngamin ni Hepe. Marurudak na dito ni Darius. Ngam kas tangawan. Apay abirok-birok ka. Bala. Mangan kan balasang ko. Tanapudot pa'y dayto'y kanam. Hehe, amom ka de. Inluto dayto'y ni Darius aparakan ka. Inlutuan na ka sakbay api manaw.
Iti impormasyon na naawat ko mainay iti paglimlimangan dagiti live-in partner. Agent Darius. Bayan nyo, sir. I-verify mo na itong impormasyon. Kasta ti kay kuwaramidam. Nasken na saan na pumalpak ti Ray na may wayag. Mangnamnama kayo, sir. Good? Kumusta mo ni Agent Alexandra? Madama nga ginina na, sir. Ada iti probinsya ita. Sa bagay, nasaya at nuijay ti ayan na. Ket, pasensya kan, Agent Darius. Adumanan ti agur-uray nga assignment mo. Talaga kasta, sir. Kaya tagyaman man yung Kasapulan ti panagridam iti deti agundaway, Michael. Uwan, sir. Amok data. I-verify ko pa iti informasyon. Mabalin ka di, sir. Alok out tulatan, mapantayo ag-operate. Ngamin, talaga ajak maiturat ti pumatay. Michael, addan tulat na dagiti sitwasyon na kasapulan mo ti lumaban. Inikat ko pa yan ti balatin ti Diwa pagtug ko, sir. Ha? Amang ano, sakit di ti tamaan na. Isublim dagiti bala na. Kasapulan nga dabala ti paltog mo. Nanalinda, ay mabiit la ang balasan ko talo katak ti tawa ti silid mo. Silid ni Darius may pinana. Saan ko silid? Anya ngay gayam, ti kayat mo akanan. Nanalinda, matuo ka nak dito Kabalak mat siguro ti rumbuan. Ay, ang mga noong tandak ni Darius. Dito'y kalaang silid, balasang ko. Maamon na, naibagam kan ko nana. Ay, amumatan kanya. Jak amu ti agulbod. Iswa, saan ka pa'y amabali na rumwar? Agpapigsa ka pa'y anaimbag. Agyan kalaang dito isilid diyaw. Silid ni? Kunayo? Ay na, Alexandra, balasang ko. Balayo pa ikit din aday tao. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nanalinda, kumusta ni Alexandra? Mayat, baro. Sumaysaya ti kasasaad na. Asikasuan niyo kumaanalay. Kasta magkatir aramitat. Ang kayat na kano ti rumwar, gaputa matuukan iti silid. Sana parikot na itanana. Basta laki di kabailan na. Katuan niyo lang. Nungay kidawon na arumwar iti balay kat agpagnapag na. Daigtati sana mabalin. Amang ano pagkadlaing ti biyag na. Sige nga raw, tadyak palpalubusan arumwar. Kat day, agan anad kamot Uwe nana, kat ipakamu ka na kayo. Asaan na kailangan ang makaawi dita. Ado aming titrabaho ni. Sige. Basta tibilin ko kang kawan. Agan anad ka, baro. Saan yun ti papananta? Di mo ka di kaya tagpasyar. Sa bali, lugar, tuwing nangiturongam iti kotse. Tumagas ta pa iti ato apala ti paltog. Anya? Ti para iti paltog mo. Yan iti paltog ko. Ang mga nada makakita ka data. Atoy, ti paltog mo. Ika ma'am. Doon na madlaw mo akalaban. Paltog ka man agos. Iti amin akan ito? Kasapulak dahil apal to, Jeremy. Saan lang nga ita? Basta ka di. Iso ano mabalin? Kanahin ko mga igam dahil apal to. Sana mabalin. Siyak ti mangigam no saan mo nga aramatan. Di ka di pa yung makontento iti dahil apal to? Nangato akalibre ti kasapulak.
Ken at-ato abala. San asyak tinapakan ka. Nasirip na ito eh. Hello, Michael? Sino na ito eh? Ni Alexandra. Ma'am Alexandra, naimbagan kan? Medyo. Binulot ko ti cellphone ni Nana Linda. Tapno maawagan ka. Michael pang asim. Ibagam kumakanyak noan yan ti mapaspasamak. Dayjay ni Alexandra. Ay, adamot laga ayam iti kubo-kubo ti harding. Ay, Alexandra! Ay, Alexandra, palasang ka! Nana Linda, ako yakas na madandanagan ka. Ay na, si Kamot. Talaga pinagdanag nakatawan ka mat ijay silit mo. Kulak no sa dinoon tinapanam. Ay nanana, adda aklaan dito'y hardin nga papangin. Ay, inton maminsan, di nakbat pagdandanagan na palasang ko. Ala, agmerienda takit din nana. Orasan ti pa nagmimerienda. Meriendaan tayo dito nakatringig kumyo. Ay, iwan na balasan ka. Ay, nanay, nangikabila kung itay cellphone ka. Ay, nakabawak manan. No, imparabaw ko lang, ijay lamisaan. Apay nga nga awan mat ijay. Nakabawan nila siguro, nana. At dalaang ijay da ijay. Asino di kinasaritam itay? Mr. Darius. Sir Darius? Naglawag at magti babaeng di kinasaritam. Ha? Babaeng siguro day jay anya. Anya babae nga bagbagam. Gaputa na ganaka kun. Insukat na kun iti sa bali? Joyce, saan mo nakastat ibagam? Asino nga ro di kinasaritam itay? Ni Ma'am Alexandra. Naimbaganan ni Ma'am Alexandra? Napigsa ka nun, Joyce. Kat anya ti plano na? Makasubli ka din iti trabaho na? Anya ti kunam, sir. Ay, dahito yun ti kapag gadan nga operasyon tayo. Well, pud na dayta. Marik na kapag gaday ito yung operasyon. Kaya, amangan no at na madisgrasya ka na tayo. Ani? Oh, uminom ka kiti, Michael. Ay, pasensya ka, sir. Sana ka makainom. Sumrungot ang tinervyos ko. Michael, anyaman ti mapasana. Jack Pulos may sukat ti panagayan na. Agyaman na kiti panang paay mo iti serbisyom kada kami ka ni Alexandra. Ni, apay akas tama ito tibagbagam, sir. Anyaman ti mapasanak. Nakasagana ako, Michael. Apay, sir. Saan kaya karaman ni Alexandra iti dahito yung operasyon? Saan tapay lang nga dakamata ni Alexandra? Nagpapaimbag pay lahay. Pagkat ito'y para kang gwana. Kaya tiyo asawan, da tayo laan. Well, di ka matanagan. Nalaing dagiti kakadwata ang mangiwayat iti rin. Nas ka na sana maamat, anak salita kami kay Alexandra. Anya, natati plano na nga rami din. Kalaat man ti panagawid mo, Darius. Ita lang amin na naikanak iti panawan, nana. Malagi na nakapay nga raw. Amok anabanog ka iti biyahe. Saan ako na makapagbayag pa'y, nana? Agsubli akmat lang nga dagos. Ay una yan. Mano lang nga oras mo dito, pumanaw ka manan. Kasaritak lang ni Alexandra. Inka kitain ijay silay. Panagkunak katagpaspasa. O sige, nana. Mapan kong harod kasarita. Agbuy-buyo ka matgayan, Alexandra. When? Love story di buy-buya. Kung naklakit din no news. Saan?
Kaputasan na kayat ni Nana Linda nga agbuyak iti news. Alexandra, mabaling ka din hagsarita ta. May papanigay niya. Diyan ka mo, no? Kasanarogyak dati nga baga. Sigaman. Anya nga binay na. Alexandra, amangan no, dahito yung ti maudya pa nagkita ta. Ha? Okay. Diyan ka mo. Sana mapasamak kay Darius. Nubilang tawa na kon. Biro ka na kadi. Darius. Ado ti plano para kadata. Yung panaglik na. Sana na matong palay ito. Lupay kasta. Kaya to may bagakan ka. Ay ayatan ka. Apay pa lang ibagambay ta kanya. Nukon ang nga agpakada ka. Alexandra. Di tayo may bagati paspasama. Nukas ta nga ron. Saan nak ngay ayatan. Gapot na panawan na lang. Saan ang mamati ngay ayatan na Darius. Uminom ka manan, iti arak? Makapagpanunot ka na lang, uminom magadyara ka. Talaga nga addalat ta iti sibay mo, ti paltok mo. Kasapulak nga ron. Kaya't nasawan. Kanayon, amabutbutan ka. Anya mabutbutang asasawan. Awan kabutang ko. Nawatam. Apay nga ron, akanayon nga addakan ka ti armas mo. Basta awan kabutang ko. Isuda ti rumbang nga agbutang kanya. Paikan, apay at inaksungsungbatan. Damagag kumakan ka ti may papanti operasyon nyo. Nailawan ko lang na ibaga na dyan. Awan na dyan, ma'am. Seryoso ti saritaan, Michael. Ibagam ko makanya. Sa di na tayan ti operasyon nyo. Iti balay dagiti ag-live-in partner. Dad Jeremy, kan Emily. Wen, ma'am. Namuan mi nga minan no sa dino ti paglamlamangan da. Iso nga iwayas mi ti plano nga operasyon. Kano? Rumbang pailaan ka di amamuan. Katasan ka pa'y mata na imbagan. Amangan no mabignat ka. Naskan amaamuak, Michael. Naskan nga ibagam kanya. Kasta, mangan ka iti ato balasan ko. Tapno na dardaras nga agsubli ti pigsam. Kinapod no na nana, napigsa akon. Kabagla akong tirumar ngag may mesa. Ay na, day tatisan mo nga aramitan Alexandra. Sigurado nga utan nak ni Darius no palubusan ka rumwar ngag may mesa. Talaga gayam apabambantayan nak ni Darius. Kat numamin ano nga umawag kanyak. Awan lakit day damagan na no kumusta kan. Makapa-impress day tangar aramitin ni Darius no kasta. Ay, agar-aram kanukin ka. Pudno ka day. Daka mo na. Ada ka no lang amin napatag-unay nga operasyon nga aramitin da. Iswapi manaw adakaos. Ang nagkaringag suble. Kasta ka niya. Ay iwan kayang. Nakitam ka di jay cellphone ko balasang ka. Mapukpukaw manan. Kat nalipatak manan tinangiti suwa. Naimbag nga orasyo, Doktor. Sa gayam ni Agent Darius. Bisita ko mati pasyente ang nagnagan iti Tiago. Nakita ka ni tinelebisyon. Kanayon ti live interviews mo iti kalabas. Agyaman nak, Doktor. Umay ka, ipakita kan ka ti record ti pasyente. Wen man, Dok. Nakaro ti panagbagtit na. Awan ti makasidag kan kuana nurse tadangran na ti bagina.
Iso nga in-isolate me tayo na ita. Dok, saan ka di pa yung maimbagan? Alanganan, sir. Nabayagan da ito'y aklas iti sakit na. Ket ita, ad-adda na kitmaro. Dahito iti may pagakan ka, Sir Darius. Doktor, Delikado una yan, dahito'y apasyan. Anyati ko na ti doktor, sir. delikado ka nun ni Tiago. Tinuluyam la ko man din, sir. Nalakalahing na ita. Nga mada hustisya. Ita, sakit kit di ti ulo. Oray sa dino apangipanan kan ko ana. Problema dalat taray tatao. Wan nga rod. Okay. Papanantang ka rin din. Idiretso naklangan iji apartment mi ka ni Joyce, sir. Kasapulak nga ginana. Okay. Masurot na ita. Tapos nga tangawan sumusumbat iti cellphone ni Nana Linda. Itay pa nga griring nga. Nalipatan naman nga tanti ng idiswan. Napalawlawan nak ti kalaban. Nagkadwa di mo niyo. Saan? Aday wandak! Tiago. Ti silaw, masapon nga itibag. Tatlo sanda ka makita. Tiago. Asit ganda kong dagiti demonyo. Parawarandak ni Toy! Ado ti kalaban ko ni Toy! Papayandak! Iso parawarandak! Ni Ma'am Alexandra kat iti kinasaritam. Wen, imawag man ngaminan. Amo ka din ni Sir Darius dayta pa nagsarita yo. Saan? Ngam di mo ipagpaga. Saan aron ba nga maman na? Amangan noong tandak. Nimot ngamin Ma'am Alexandra ti umawag-awag kanya. Apay ngamin. Kunak narumbang asaan pa'y ngagtrabaho. Aging ka adi pa'y naimbagan. Anya ayat ti plano ni Ma'am Alexandra. Di doktor ti mauawag ka niya. Api ka ta. Hello, doktor. Anya? Maururam ti mental hospital? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Parawarandak ni Toy! Nagpuro ka nun ay! Kumain na talaga dagiti ado di mo niyo! Kumain ako na lahat! Pero may kaso! Asit ka na kung tinakal na boy! Nakaro ti uram, sir. Narigatan dagiti bombero, anang idep iti apoy. Saan tayo lang ang makastrek ti o nagdagiti bombero? Nga puta sobra ti pudot na. Panagkunak, sir. Ado a pasyente tinapuran di taunag. Nga ado ka no dagiti naglibas. Kaya't masawan, nakalibas mo't ni Tiago. Ala, tapno saan ka matuukan ditaw eh. Mabiglaan ta i-manicure kan i-pedicure ka man kinte. Amom tag manicure na nalinda. Ay na, ket no iso day ta ti trabaho, idi ka banbanwagak. Ijay ko mapalor ti mapan ko pagpamanikuran. Ay, ibagak manen kan ka tibilin ni Darius. Saan ka mabalin arumwar dito'y balay balasang ko? Nana Linda, napigsa akon. Naimbag akon. Imbilin ti doktor, nga uray imimbagan ti sukat mo itirwar. Saan pa'y ulay ang naimbagan iti unag? Ana, noan niya tibilin ni Darius, kan ti doktor.
Masapon asurutat, nana. Kasta, mala, tarugyan tan alinisan dagiti kukom. Sa bagay, may mayatan na si katimang linis ka dagiti kukok, nana. Tapno sa anak ko nga bayan. Ay, katun Ay, gayam. Kumusta nga tan ni Darius? Ha? Ay, malakip mo ba't gayam ni Darius? Kaya't ka di asawan day ta, akailiw mo ba't? Ay, mayat no kasta. Ada ka nung aming delikado nga operasyon da. Ha? Kasanuan na amwam day tabalasang ka. Imbaga nakadikan ka? Ha? Ay, kuha. Apay, kaya't mo ka di ti agsublay ti day ti at trabaho? Ada ka di may sabali a pagpilyak, nana. Alexandra, ada man damagat balasang ka. No pagpilyan ka, asino ti pilyam? Ti ka di trabaho, wano ni Darius. Talaga di na kasardingan dagiti reporter, sir. Kita ni. Ur-urayan da bumabaka iti kotse. Wan nga ron. Ambush interview manan da ito eh. Ibagam kadakwa dati natakwatam, sir. Sikat kayat dama interview. Agsipod taig gamuti kaso ni Tiago. Ti high profile criminal. Kahit naman amamuan no, niya tinagbanagan di pasyente na narestar mo. Awin nga ron, sir. Saan na nakalibas ni Tiago? Isungawan ron ba nga pagbutngan dagiti residente? Sir, dumaming dagiti agamat, pumatay ka no dahil tao. Natayan ni Tiago. Napuuran iti mismo sa saldana. Sir, iso ka diti posible anang oram iti mental hospital. Nana Linda, apay adiyo sungsungbatan ti awag ko kada kayo. Ay, nabaraw, kasano, no maminsan, makabkabawak ti cellphone ko no sa dino tinangidiswak. Inton kwan, adamot lat tagayam iti lamisaan. Kat, kumusta mat na ni Alexandra? Ay, nasaya atan. Nagsublin ti sigod apig sana. Madlaw ko da ita. Talaga naka-recoveran. Nasayat nga rin no kasta. Di ta na pailang nana. Jack ngamin kaya't mairubo man ng tibiyag na. Ay, uwan baro, di ka madanagan. Bantayak anay imbag ni Alexandra. No nakitam la ko ma. Tulang nalangan tinagbati. Kasjay gayam ti tao ang mapuuran. Ay, gusto man na daytan. Di mo istoryahan ta sumsumgara. Katapay nga minadamdamagam no anya tilangana. Di ibagak mat. Sigurado ka di ani Tiago ti bagbagaman na puuran a pasyente? Kat kunada nga ado ti naglibas a pasyente? Patpatyam tumat nga minti ibagbaga ti sabali. Siyak ti patyam. Isuday jay. Amangan tukit di no kalat nga may agsirip dito'y ayanta. Makapadanag. Aganat ka. Amangan no adag tuktok. Pagaro pa man ni Tiago. Mapabutngan ka. Ay, sobra ka mat. Kandi nakpan butbut nga iti kasta. Nagsangitan ni baby. Mabisin siguro. Ingkan pa di dyan. Sika, anya ti aramidam. Awagak ni Ma'am Alexandra. Ibagak ko natin na pasama. Talaga narigat ang makumpirma no may sa ni Tiago kadagiti na uram iti mental hospital. Wan nga rod, sir. Kat dayto tirigat na. Sanda kami nasardingan dagiti media pag saludsudan. Aging gaajak masungbatan dagiti adu a saludsudan. Iso daytay tati problema ta, Agent Darius. Kasanon no... sapay ko man, ta sana mapasamak ti pagbutbut nga. Dayta nga rod, sir. Amangan no umadupay dagiti papatayan na. No bilang tamay sa ni Tiago ang nakalibas iti mental hospital. Jeremy!
hospital nga ayan ni Tiago. Kinahang ti pagiwan nga, oh? Natay mat siguron. Dayat tao. Di tag sigurado? Ngami, ado kadagiti pasyente tinakalibas. Patse ka na uraman. Nga ta? Hangam, iti ka nito amay sa kadagiti nakalibas. Amangan, no si kati umo na, abiro ka na. At dapat ka di kasta panunot na. Kat agbagtit lang arudan. Mabalin mat, anagin babagtit lang. Naglaing matan no aramidin na dayta. Adalam amin dagiti posibilidad da mapasamak, Jeremy. Si Kanti mismo, anang ibaga, analaing day tao. Saan na nga mo ti paglamlamangan ta? Imposible makaumay pa dito. Iso di ka ganag. Di sa ganahan takit di. Kat da Agent Darius ken Agent Alexander. Dahil natin napasamak, Ma'am Alexandra. Patsyendaan na tayo ni Tiago. Kasanon no si Bibiyag Pay. Diyak amo no talaga si Bibiyag Pay. Sapay ko mata saan ama-amon ni Darius ay ka pa nagsarsarita tamay ka. Saan pa'y matkit diyan ay galis ti dilak, Ma'am Alexandra? Saan pa'y lang nga mo ni Sir Dar? Itaman pa'y anak kay Ida ka, Alexandra. Sigod, kit ijay hartin ti ayan mo no kastoy nga oras. Diya ka mo na nalinda. Kailang at akim mapsot kan agulawak magtan. Anya, iso ano mabalin? Igatangan da ko maitiagas ko ija butika. Ay nasa pa'y medyo adayo ti butika di tao eh. Nabagnatak samot. Mala, tay katangan ka nga rod iti agas mo. Ang yamanak nana. Angam ka sa nungay kat awan ba't kaduam ditaw eh. Agmay-may saka. Sana ba ni nana? Kabaulak mat. Kan mabit ka mat lang. Saan ka di? Ay uwan ba't kiti Angam amom ngamin dito'y probinsya. Nariga at tipilay ti tricycle. Ngam ala. Sige tainak nga rodan gumatang iti agas mo. Nagrigat lakit din ay ati aguray iti tricycle no kastoy nga oras. Ay, no apay ngamin, ngay talang ay baga na nga awan ti agas na. Tapno nakagatang kumaiti iti reserba. Ay, itayak pa'y lang agururay dito waiting shade. Awan mo't lati makita ko na tricycle alumabas. At dati nagbaliwan ti operasyon, Michael. Tapay, sir. Imakar manan iti lugar dagiti suspect. No kasta. Talaga naglamlamang da? One. Ngam oray no addo ti umakaran da. Mamantong matlaing amaamuan day tat intelligence unit. Iso asaan da matlaing ama kapaglaman. Sir, at sasamputin da kiti kakadwa tayo. Well, kat iti mabit. Rugyan tayo ti briefing tayo. Anya dagito'y nakatulin dito'y silagta. Di mo ka di makita. Paltog na kita. Bala. Ganda giti pang pabetak. Sanda ka matiliw. Sanda ka mapatay. Ado timang protektar kanyak, Emily. Jeremy? Rumba nga mayroon mo ti bagim. Tagigam kanton iti na duma-duma a klase ti armas. Sige, Jeremy. Katwan nga man ti mapasamak. Saan ta sumuko? Dayta, tinandaan. Ay parta kamot ati agpataray. Kasta unay matibuntog da ito'y tricycle mo. Ay nga po, ang mga noan yan tinapasama kini Alexandra ijay balay. Gapo iti kinabayag da ito a tricycle. Kasapulan na da ito'y agas. Ay, tinasaya at sa
ket ipan kon ija ospital intud bigat. Jak pala ibagbaga da ito kin ni Darius. Amangan noong tanda. Ibaga nagtukit dahin abinaybayak ni Alexandra. Ay na, saan ka la kumana nagpaspasada no kastoy mo ti kinabuntog ti tricycle mo? Nakabungbuntaw! Kalkalpas ti briefing mi. Talaga anak amak ti operasyon na ramidan mi. Michael, Sir Darius, adagahan ka sarsarita mo iti telepono. Sorry ni Ma'am Alexandra ni Joyce. Anya? Ni Alexandra ti kasarsarita. Kuha namin, sir. Kaya't mo asawan. Makadandanon kan kuha na ti aramidan tayo. Apay pa lang amin anasken sumurot ka iti dayto yung operasyon nyo. Kasapulan, takadwada ko iti trabaho. Ni Sir Darius ti leader mi. Iso adi ka kumamadanagan na kasta. Sana ka magkatal na. Delikado at tao dagiti target yo. Padidyam kit din ni baby. Di mo baybayan. Sige, aganad ka kuma. Ni, umaldaw gaya man. Mapana ko. Di na kam kumabaybayan iti dayto yung operasyon. Oh, Michael. Apa yan? Kuha, sir. Ikarkararag ko, malasatan tayo kumaday ito yung operasyon. Agsaganakan. Asidag tayong iti lugar. Agbalin tayong alerto. Masaysayat sa no panawan tanda ito'y alugar. Nabannog akon. Adon alugar tinagakaran ta. Kaya't mo kadi atiliwan da ka. Mapatay ta ka, ha? Saan na tamad siguro na mabirukan dito eh? Kasanon no kilaat nga may da. Agpaisalakan ka iti ex-boyfriend mo nga agent, kasta ka di, ha? Jeremy. No mataya, matay ka mat. Ay na, naimbag lakit na yung tanakasang putak mutlaang ito'y balay. At tarusak iti kusina, tamangala ak iti danom. Tapno matumaran ni Alexandra da ito'y ginatang ko nga agas. Patay na, mapana kon iti ayan na asilin. Ha? Nakalukat ti ritaw ti silid na. Ay, Alexandra! Dayto yan ti agas. Ha? Awan ni Alexandra! Ay, sos! Kano ko na nga agulaw. Kan agkapsot itay. Iso a pinagatang nakiti agas. Ang apay nga awan ditaw. Ay, Alexandra, balasang ka. Sa dino ti ayan mo. Nakagatang ako ni ti agas mo. Awan at talaga dito eh. Ay, amangan no adda ijay hardeng. Mapanak ijay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta amangan no may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, Diyos ka. Awan ni Alexandra dito'y hardeng. Ay, napanandagataan. Naska na maamuan ni Darius dahito. Yakadwa, aganap tayo iti clearing operation. Adu, ken na duma-duma klase apaltog ti idul-dulun ni Jeremy. What, sir? Yes, sir. Sumurutak ka na kuwada, sir. Wen, ket aganad ka. Dito yung matakin nga to asilad ti papanak. Sumrumali na talaga tinervyos ko. Umaw-awag ni Ma'am Alexandra. Sung batak ti awag na. Jeremy! Kunakon ka.
Ato iti paltog. Ano taramidan ta? Lumaban ka! Kunak na naturad ka! Panagnakam ita! Napalikaw kawandan ti balay! Nakastrakdan at talaga! Tinarrekmin di target area mi, ma'am. Nakaul-ulimot. Ng patya ni Sir Darius, nga adda dagiti ag partner iti unag. Asidog ako nita. Umaya ko ni Michael. Anya? Umay ka? What? Nagbiyahe ang adagos apaman ana mo di operasyon niyo. Anya? Ha! Aglalaban ka siya, Alexandra! Ay na, mataalak sa amin dito! Aduda talaga. Aglibastan! Makalibas na pa nga ta! Pumatay ta na iso ti masapul. Sa di na ti pagnatang aglibas! Iti bakdor. Iti kusina. Darasan! Jeremy! Aduda! Nasaysayat sa ano sa mga talangan! Anya sumo ko may papagal. Aglibas na kit din! Dito'y abang ka tinagtulungan ka. Pagtulungan kaya kusina. Tiruangan. Naglibas na talaga. Dahil ni Jeremy. Jeremy! Nakapatulungan ti pagtugan ka! Natiliw ka matlangan, loko! Kahit pati ko na! Ikarong ti baso mo! Saan? Di mo patayan ni Jeremy! Patayan ka! Jeremy! Alexandra! Sigatin ang paltog! Dahil pati maipargangkan ko ang Darius. Emily! Pinaturuan nak iti paltog! Kabalak abayadan tibiyag mo, Darius! Patayan ka! Sige! Patasam akalpitan day tapaltog mo, Emily. Kasyak timang pataykan ka! Saan, Alexandra? Ado unay ang tibasol da. Kat kurang pa'y tibiyag da pagbayag da kadagiti ado abiktimata. Emily! Emily! Jeremy! Apay, anarami mo. Ayan. Ay. Kunak matan. Aging kakan patay. Tuwata lang. Tinaltugan ni Jeremy, ni Emily. Impandan iti ospital dagiti dito. Panako na. Nakaroti tama ni Jeremy. Alexandra. Apay akas di tinapasama. Apay ang pinaltugan ni Jeremy ni Emily. Nangagmatimbaga ni Jeremy, Darius. Aging kakan patay. Dua dalata. Amok ang nasakit kan ka tinapasamak. Sinangitan na kalaang ni Emily. Limok nangan ti pusong. Dimon amuno anya ti sumarunong aramidan. Nakikutak lang. Jack pulos ni namnama tinapasamak. Emosyonal kalaunay, Darius. Dandani naka-inrubo day tang emosyon mo. Kasanon, no iti day tagon daw ay kat napatay na ka ni Emily. Isukom kadilatan tibagim kan kwan. Pudno. Baligi ang naiwayat mi ti operasyon kadagiti natiliw mi a suspect. A human trafficking kan cybercrime. Oh, sir! Pudno ka diyan, nangangato a kalidad ti paltog, tinakita yo iti raid. When? Nagduduma paltog tinaalami iti pagtangan da. Napipigsa dagito ikan di kalidad. Ngam dagbag kita ni Tiago. Damag kat nakalibas ka nung kayam, sir. Dahil tatisan ko pala ang masungbatan ita. Nga may panamnama kada kayo. Apaman nga dati findings dagiti eksperto. Ipakamok adagos kada kayo. Ay nabaro, kasta unay adanag ko. Ngaminjak na sangputan ni Alexandra dito'y balay. Saan yun nabirukan pa inana? Kaya hindi kayo matinagdanag. Tada dito ni Alexandra. Anya?
Simurot iti operasyon mi. Lukas ta, inuwayat yon ti operasyon niyo. Wen, nana. Ketal pa, sir. O sige, nana. Agsarita tanto man itong sumaruno. Ado pa ngamin ti asikaso kita. Lukas ta, natiliw yun ni Jeremy. Pudno da ito, nana. Kat ni Emil ay, natiliw yun ka di Maud. Wen, nana. Nasayaat. Ikaro damot laeng ang dagiti ado abasol ta. Dayta ti may parbeng kadakwada. Agpating gamot laeng ang ti kinadakas na. Patay ang daklangan. Apay-pay lang ang hospital, dak. Dumanon tulat ta dayta. Di ka agapura, Jeremy. Awan tiyang mo ka basol ka. Kortento ti mang panaknak iti dayta. Igamdan dagiti ado nga ebidensya amang italmagkan ka, Jeremy. Makitan to. Agyaman na. Tayo ti palagrain ko. Sigat tinakita. When gayam ni Jeremy. Bambantayan dagiti pulis. Adamot lang iti dayto yung ospital. Anay ko. Nagsakit. Tisukat ko. Darius. Maulawak pa. Kasi aktitan. No si kakumati pinilit iti. Ada yung ama pasamag titas tuwe iti biyag ko. Saan ka maisagma, Apulos? Panawan ka pa. Darius, di nagpanawan. Darius! Naragsakak, Joyce. Kontentong akon itinapasamak. Oray siyak, ma'am. Maibalod dagiti do. Ket bayadan da dagiti ado ang nagbasulan da. Putno da ito, ma'am. Ungay. Kumusta ti baby? Kaya't ko man matngoban. Nakaturog pa yung amin ita, ma'am. Duada ka ni Michael ang nakaturog. O sige. Diyak nga rodan disturbon ti panaginan na dagiti agaman. Ay, wan gayam, ma'am. Kuna ni Michael, napalaban ka no iti raid. Puno ka di da ita, ma'am. Ha? Uwan. Ma'am, ita ta naaristaran dagiti dua a suspek. Anya ti planon ita? Nadakamat ko day jay, tadal sa kanong amin sayang gusen nga agresign ka iti trabaho. Ha? Puno ka di da ita, ma'am. Sana kagbatit! Da kayo kagbatit! Kamatin niyo tayo! Tumali tayo! Patayin kayo amin! Timunyo kayo! Matiyok ka ba't lang! Ay! Ipatan na! Ipatan na! Bakalan ka! Antay ta! Ipatan mo ito! May saka mo tadi mo! Patayin ka rin! Patasan mo ang kasunod! Pang-urang ka! Umano ka! Ay! Kusla ni Jeremy! Ay! Pumanawa ka! Ay na. Daytoy banti kon akam. Agdamanen daytay nakangir-ngir-ngir alakay ngagsisiim dito'y balay. Sapay awan ti makaitur damang papanaw kan kuana. Isunsamot daytoy jay bagbagada nga agbagtit alakay. Anya nga'y ti umay nasisiiman dito'y balay. Anya nga ta, ti gagara na. Pag-resign ka, Alexandra. Wan, ay ka na. Apay nga ramidam day ta. Ita pa nagpintas ti taray ti trabaho tayo. Adda na patag arason. No apay nga aramida daytoy.
Anya ti rason, ma'am. Oh, apay ngagluluwa kamay ka na. Malidaya na kami ni ti dayta desisyon mo, ma'am. Panagkunak, wrong timing nga talaga. Kasapulan da ka dito eh. Maawatam tumatlaang no apay nginaramid ko dahito may ka na. Maamom tumatlaang. No anya talaga, ti makagapo. Apay, anya ngamin, ma'am. Maburbur anak ka talaga kan ka. Si Martin tabat manan dito ospital, sir. Naskan ngamin asiguraduan ta dagiti seguridad ti prime suspect eh. Ah, kaya't mong salang mata subli-sublian ni Emily, sir. Saan? Ah, Trabaho dahi ti raramide. sorry, sir. Uwan kayam, sakbay abo mabata dito kotse. Ada ko ibagakan ka. Anya dahi ta? Nakasaritak ni Alexandra. Katpudno kaya mga resign iti trabaho na. Namo akon dahi ta. Kinapudno na. Nakapailan iti opisina ti resignation na. Maragsakan ka? Nag-resign ni Alexandra, sir? Awanan ti partner mo. Bumabatakit din. I-monitor ta dagiti prime suspect. Ayun na yan. Narabianak butan anapan nakikaarro ba? Sapay nakabut-but ang tiyagmay may samagmag na. Patay kaitan, demonyo! Ha? Ay, sus! Kagpagkait! Ay, umasidagan dito ayat ka. Ay, tumaraya ka. Saan na ka may tarayan? Ayun ka ba ka? May saka, demonyo! Umasidagan dito ayat ka. Ay, kamkamatan na klata. Ay, kapagkait. Ikaw magpagtay! Umalaw ka! Sana ka magpagtay! Pang-uran ka! Eto! Pumanaw akon! Sikat ang magpagtay! Sana ka magpagtay! Ay, agyamanag. Sikat ang Ang magpagtay! baglakit kintaan na day dyan lalaki ang tulong kanyak. No apay ngamin adida kiliwan day tabang day. Talaga adelikado ti panagwalang-walang day tata. Sir, mangi-file aki ti leave ko. Apay kiti na sa Agent Darius. Kalpasan ti nagsasarunuan na baligi nga operasyon nyo. Kasapulan mo itipay na na. Thank you, sir. Amo Agent Darius, diyak kumawatan ti resignation letter ni Alexandra. Ang gaputa iso ti desisyon na. Kawan maramida. Respetaran tayo kung matikayat ng aramidan, sir. Well, day tatipod no. Agam, damagag man kang ka, Agent Darius. Iti day to pa nag-resign na. Agkita kayo pa ingatan. Rabi maday. Umay manan dagiti adu a demonyo akalaban ka. Katawan dak manan. Aday wanda! Umadayo ay wanda! Kumarayak. Ada pa sa masabat ko. Madugbalakon. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.